O kapitalnym džilu Zavoda za kulturu vojvođanskih rusnacoh i Muzeju Vojvodini, narodne oblječivo bačvansko-srimskih rusnacoh i tanci bačvansko-srimskih rusnacoh bešedovali Sergej Tamaš, direktor Zavoda, redaktorka monografiji Ljubica Otić i horeograf Mikola Gubaš. Amatere kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko buli modeli oblečeni do švetočnoho i robotnoho narodnoho oblječiva, a vi vedli i kraću programu zo skotru jak zaplanovane, budu prezentować rusnacoh u etnografskim muzeju u Beogradze dzeše od 14. po 30. avgust otrima širša promocija ruskej nacionalnej zajednici. Oblječivo jak čas kulturno-istorijного skarbu njenem pri rusnacoh, ali pri šickih, bar značne. Ono i čas materijalnej, ali isto času i duhovnej kulturi, pretože je vjazane za veljo zvičaje pri rusnacoh. I točno se zna, že u jakih nahodoh še jak obljekalo, jak še spravovalo i tak dalje. U výrobku monografiji učestvovala i Magda Nač, ktorá i včera večer na bini ukazala jak treba, že bi vypatrala mlada ruska žena od česanja po oblječivo. Na prezentaciji hvarene žeše horeografi i kulturno-umjetnicki društva budu mušic pritrimovac kodeksa obljekanja ruskih šmatoh, že bi totu čast ruskej kulturi i tradiciji začuvali na pravi sposob.